Igerio cia KCPE na KPSEA ni ciambĩrĩirie ũmũthĩ kĩrĩ arutwo a kĩrathi gĩa kanana na gĩa gathandatũ mũthingatanio nĩ ithiire na mbere wega ntere cia Southimenti na ntere cia Centralmenti indi mũrutwo ũmwe akĩnũma cibitari kũringana kamanda wa borithi Centralmenti ari mũrwaru na kwĩrĩgĩrĩrwo kũbora nkũrũki augĩte mĩtaratara yonthe nĩ thiĩte na mbere kũbaterie na kũrabangĩrĩtwe na kĩgerio kĩambĩrĩria mathaa maribu. Nintuko ya mbere ya kĩgerio kĩrasi kĩa binana takĩo KCPE na kĩmenyekana nĩkĩo kĩrasi kĩa mũthia kĩa binana kũringana na mũtaratara mwerũ jwa gĩthomo na kinya arutwo ba KPSEA bambĩrĩtie magerio jao o hamwe na arutwo ba form 4 baria bathithagia gĩthomo kĩa home science na kũringana na DCC wa Southimenti Mary Mwangi na wa Centralmenti Samuel Njuguna kĩgerio gĩkĩ bariuga nĩ kĩambĩrĩtie batena kigitaria kinya kimwe weza kuanzisha rasmi kutahiniwa kwa mitihani ya kitaifa ya mwaka huu. So mikakati yote iko sawa sawa, tuko na candidates wengi sana Southimenti na wako prepared. Security is okay. The roads are okay and we have no problem. We have no challenge so far. Kurukia tongeria bane baugite ne batigirite arito bonthe barabara yandikirite kuthithia kigerio bakugikarira kinya barabara tetwire maskuru. Na tumepokea report kwamba already kuna wale wako shuleni. Kwa sababu kama mtoto, sababu hii ni KCPE ya mwisho. Mtoto asipofanya KCPE wakati huu hatapata certificate. Kwa hivyo tuliwahimiza wote, tukatangazia machifu na walimu mahali mtoto yuko. Iko wasichana, kuna kesi moja kule Mariba tumeweza kukamata jamaa mmoja alikuwa anakaa na msichana wa shule. Na huyo msichana leo anaapia kufanya mtihani. Huyo jamaa amekamatwa na anapelekwa kotini leo. Tumewahakikisha kwamba wale wote ambao wamekuwa katika nje ya shule wamerudi kufanya mtihani huu wakati huu. Kwa wakati huu hatuna visa vyovyote vya wanafunzi ama watahiniwa ambao pengine ni wagonjwa ama kwa njia moja na nyingine wamekubwa na hali ambayo inatatiza mtihani huu. Kingine baugite kuringana mitaratara bekite na rungamiri baitobia magerio o hamwe na baraba kugerania ni ati kigerio gĩkĩ gĩkathithika gũtukũnjĩrwo mawamba. Kaongea kwa makini ili kuhakikisha mtihani wa mwaka huu hautakuwa na jambo lolote mbaya ambalo linatuma mtihani huu usikue wa kuaminika. Na muthiene Sub-County Police Commander Southimenti na ugite ukaria ndani itobia magerio ni bwikibwa kung'ana na kinya kiuga Southimenti na murito mwe uro kuthithia kigerio cibitari ya Consolata akiuga murito unarungamiri kuthithia kigerio monka ntuko ya muthia. Shule iko na security, hatukupata changao mingi sana. Tuko na msichana mmoja mgonjwa ako Consolata, pia atafanya kazi mitihani hapo Consolata. Mtu yote akipatikana na offense ya kuhusu malpractice ya mitihani, sheria itachukua mkono yake na tuko tayari kufanya kazi. Nkiripotra Tetoshia Wero, Rea Kwari, eto ni Mutugi Kare.